gwltio gychwyn nôl ym mis Awst, llynedd, fel rhan o prosiect 3 mlynedd o Dref Werdd o'r enw Camu yn y Blaenau. Ac y syniad oedd i greu darn goledol o gelf tecstiliau cydweithredol sydd adlewyrchu'n hanes, treftadaeth a daearyddiaeth yn tirwedd Llechi. So the quilting crew started back in August last year as part of a 3-year project within Dref Werdd, Camu yn y Blaenau. The idea was to create a visual piece of collaborative textile art that reflects our history, our heritage and the geography of our slate landscape. So, pwrpas hyn hefyd, oedd i allu rhoi cyfle i bobl ddod at ei gilydd, i gydweithio, i gyd-dysgu, i fagu a rhannu sgiliau, i gymdeithasu, ac i rai i ymarfer a clywed y iaith Gymraeg hefyd. So the purpose of this project was also to provide an opportunity for people to come together, to work and learn together, develop and share skills, socialise and both to hear and practice the Welsh language. Mae'r criw wedi gweithio'n galed iawn, a gobeithio wedi mwynhau cael go ar rhywbeth newydd, a dysgu. Mae'r Carthen wedi wneud drwy ail ddefnyddio ffabrig a hen ddillad, so da ni wedi cadw wyrdd, da ni wedi gwario ar dynnu ffabrigau newydd. Mae'r tu fewn wedi cael ei wneud o haen o lan, Cymreig, lleol. So da ni wedi golchi, cardio y blaen a wedi treio felly yn y diwfau. So mae hwnna gyd tu fewn. Ac hwnna rili yn cynrychioli'r anawsterau o'r ffodi tanwydd ac yr ymrafal o gadw gynas yn yr argyfwng costa fyw. Llawer ohonom yn byw fel heddiw. Mae pob delwedd yn y quilt yn dangos dipyn o hanes diwylliant yma Blaenau. Mae gennych chi'r twnnel fawr, chwarel Oakley, faen y fferen, Carthen, gennym ni'r crawia, drwm, zinc, tegelholt, dyn o bobbedd enwog yma. So lot o waith gwych. A wedyn, ydych chi'n gallu gweld o amgylch y quilt, mae yna dywediadau o gwmpas. So, the quilt has been made using recycled fabric and clothes. The wadding inside is made from local Welsh wool, which has been cleaned and carded by the girls and sewn together as a duvet. The wool represents the difficulties facing fuel poverty and the struggle to keep warm in the cost of living crisis many of us live in today. Each image in the quilt shows a bit of the history of the culture here in Blaenau, the big tunnel, all the ones that I said before, or the quarries such as Gymunedol, Menter and Oakley, and you've got the barracks, the cadwyn, very important, you've got the crawiau, slate fencing, the drum house, the tin house, so all fantastic work. Mae wedi bod yn bleser mawr gweithio ar y prosiect yma efo'r genod i gymdeithasu a sgwrsio a bod yn creadigol. Mae eisiau diolch yn enfawr i Susan, Diana, Gwennan, Joe, Charlotte, Glenn, Mari, Elin, Teisl, Maria, Carol a Cat am ei gwaith gwych a'i ymdrech. So a big thank you to Susan, Diana, Gwennan, Joe, Charlotte, Glenn, Mari, Elin, Teisl, Maria, Carol a Cat. Thank you very much. I would also like to thank Kim Smith from Carthen for her donation of the wool and the fold of land. I Sian Davies am ei profiad a'i harbenigol a'i chymorth gyda dynio. Diolch yn fawr Sian. I cweit portmadog ar gael defnyddio'r reiliant sgwynio. I cweit will have it for the use of this industrial sewing machine. And to Adam for helping me hang the piece here at the cafe. I Adam am helpu fi hwnnw yn y quilt yn y cafe. Ac yn ola I Helen ag Tecstiliau am ymwneud â'r quilt yma. A diolch yn fawr I chi.